Clí Cravathe na Héireann Donegal Dioralyte in anáit a bhaint amach a glé canis chun McKenna bank na Héireann. Ina going bhí Muineachán, fearna bheith ag fille roing a hand an tra an tatan se choing. Bhí Cullen Martin is Patrick McBride an ómad an clé canis. Freejar Lawa Ethan and Johan and Spas Oscars Jeff Buaicphointí cool. Butcher's Jahat is cool and Chinna Malone. Cork's Jah, oh, Lawa count and Chinna cool Byron. Shoulder him up to Erwin go foil a goal. Shoulders down Nick Erwin. Agus Buaicphointí agus Cluiche Buaicphointí. Gerus Jam, Nation Jesh, Shoulders Jam, Nick Shea Malone, and a score away. Pass Ethan Trasna. Jesh, Cork's Jah, Leshin Kittok, Shoulders Jam, agus Hara Trasna, agus Coffee. Brufreeds Jesh, Buaicphointí, cool, Donna Connolly, Gerus Jah, Shoulders Jah, cool, Botches and Angahan Shin, Pig Shea Malone, Anna Freak. Manana Jerry, Gulcha and Joe Aranomi, Kelly Fuishol, agus na Plashy up the chat, this Jahar and Park. Trying to get minutes in the boys' legs, and I think Jim and the boys will be happy with how the game went tonight and a few of the performances. The younger players and the debutants, as you say, got a chance. That's the big one, and to execute and thankfully get over the line today, that's the biggest one. Á Championí Tadan Caildara tris Curlin a rúthar fefe cúig de leisteach a fefe sé. Gainig a múar áit lí a náit a going na hirbhí at le canis Kearney bhrein orthe ag Dioralyte. Bhí Brian Tyres is Coleman Goggins Bartné chun le Cedral dreithid nuad an ceann seo. Ígan naire chu teann ag an hirbhí is atá ag Cíldara. Harry O'Neill a fuair Coolan son sa bheachtas chách le imre ag Cíldara buirtear Lochgarman agus ar bhleaclia. I gcuine bhleaclia stoilm a fuair Harry and Cool. Then the lech run the four in free fehe. Brianta Beo hin Kevin Feely. Omega crew agus is féidir brago na year Feely on verta yanov agus well brata what shot on but Rostinish Buaicphointí. Galore imirori gant out on da have no failure foil. And no meet could have son fechion Tamalin. Shachun Ben Lokman, dyn nhw'n glas nhw hod yn da ffeint agus ta'n fertiad again Lokman. Yeah, Ord score an sin show o Lokman a 5 ag an irvi, tá si de sí sheer, tá si de torch lashan gachor an score gachulín an sin an dara ceanna bhfuil aimse acu. An lech chúlí Lord a coch sé Tyg Baker a churn an fel saulan so mar a bheith Luke Loughlin. Pádraig Spillane mar cholúidir a gceisiúd. Lewis Dasson a gce Loughlin scaoilte féige ba bhuair na chair pointed sa agus sin Ord score agus anna chrinnis. Yeah, Ord score o Luke Loughlin an sin ní raibh umlan cínte leis an uile na bhí ag an sin. Dúb nach gacra gentí gearrta an cosantóireach anna score an sin o Luke Loughlin agus trí cín as a céile nistud níor bhí. Nis mar sin, seo glúiseach Ceannais, chá fes cosise McLaughlin take bhfuil de táilis na chinimh se roiada, beag pointed sa aige agus tá ó cheann na park ag Cíldara. Yeah, Ord score an sin bhí cúpla do chosantóirí an tírbhí a beidir beic gur a bris an sin áit a hit an líró ar a lína chuige méidir a leath bailach síos de park an sin. Agus an tírbhí a ríist. Bhad ní sa bhríomhrin na mar a bhíidir beidir droigeire nó paistí sa chiad leisin. Brandon Kelly agus Luke Loughlin inis. Agus sin ceann doichreta fad ag siúd agus tá dá faointige. Yeah, sin go háling go bhealtes deach an chosantóir, déar a chus clé seote ar an trasna an brenar seo rís. Bhí an chosantóir as bant an bailach de dul agus dúirt sé gur a míle mágad Luke Loughlin seote ar an trasna. Cíldara chun tosa go hosna imar Callum Bolton, trastan chúlige Callum agus prepar sístígan son sa chearnóig tá seans fós ánach tá na cosantóirí díri cúla tóinir dúis semach tá sciran na caide tóca agus bhfuil éí Mhic
sin Neil san right tower agus tá chúlfacht go Liam Kelly. Ba sé simú sin ecin Doríis brenne go an léir fao smachta Kildare ní rahann sin ag deire. Ní léonrad Mhic ceart leis an éireacht de drón cool is tóca ba na chosantóirí a gar an beidir gur deanú fáil ar an chosantóir ribh sin is tóca. Sé faointe a ríist de bharna ann nád le Kevin Feely. Sciúrann na caide slachtathe go deas ag an Iarvíon son agus tá siad chuain bát a bhain eile, Tom Malloy. Stechan so go dtí Luke Loughlin. Féadú críoch nó go láidir tá sé seo uailbhíonach go mar iireachtach tá sé nó táltha mar iireacht. Chá faointe eile. Bhróig go ríist stechan son sa chuaine tóca go deas an son is TJ Cox. Nis mar sin lehan spéidirach tá sé dé an báideach rathú agus sé Wallace a ríist tá gháilisteach neadathe go patente sór spáilte gin gap déna nacht. Sin a raibh ó Wallace an Cluiseach sin ní ra sam gur tháinig an tosan sin an pás ach tá tháinig sé déanach an a rúthar ó Wallace agus brenar seo chréic sa línta an rá chuúlín idir na fórna an a teachtain Iarvíon seo sa dara le. Voor de 3 score Buaicphointí as a chéile a dús na himra Kevin Feely, Ben Loachman agus Brian McLaughlin agus in ainiuin iirechtaí agus díhil na Iarví ó hin. De hepar go dtí Sean Bharna Íomh Wallace a ríist agus a chuig Bolton isteach cruig an sunnar. Agus é scuile fé ón lína chuig fiad a stathe tá fersa tá tinne ar chreicean ag Ronan Wallace. Nis mar sin seo chuig a ríist Jack Duncan and Tussa. Nes Tashi get Wallace. Tashi screen to fit. Fuck not. Ronan Wallace. Alle head the Canada. Shirgadi Tyke Baker. Ta Wallace. Fen Shasta under the Dave Howell. Matthew Whitaker. Nes Martian. Hook second Diaganish. Ta Ruher Dientitsa. Ta Whitaker Trish. La Oscailt. Royton son, Sheeran saw Tyke Baker, Shigri Luke Loughlin, Tasha pulled to get Luke, Tasha pulled to go holding again Luke Loughlin, Ta Iarví, Gaffachan Tassig, Tan Geador Lecho, Feinte Elefos. Mirú, seocht ó chreide mar scór, Chosantóir sa chór, ar a chus clé, seola sé ar an trasnan. Níl an pápar agam chun an méid puite a bhfuil mar rééis ecin tíomh muidan stúa sin a chuir síos ar a chlár. Tá sé scór Buaicphointí fachtaigh an Iarví sa tarna le agus críoch dramatóil agus tá sé hart agus tá sé buite gin Iarví. Yeah, look, goals are crucial in these games. I suppose we were 8 points down, so we were like, look, just shackles off and go for it. Like, at the end of the day, we know we had to dig deep to get the result, so it was nice to win it. We want to give the Westmeath people a team to follow no matter how we're going, but we want them to, you know, be able to support them and get out and support them, and we need that. Like, when you have home games, we know it's our job to be able to put on performances for people to support us, but we also need people to get out and support us as well, Thomas. Cháid limnachas pertláige de chlé can Stratamán na Moon co-op Superstores le Cowron Lár Score. Cótha do bhíine le land action a Grave Mon na Moon. The Mihal Frislán agus Mark Foley a mallet don chlé canis. Lewis Lostrigan on Balahead Donegal Darling Farnagul into the Clihigadisha sauce the Tosnu le Coolin. This is a pass in the guard. I should give room to Spas Crohan Sonic Sean Mackey. Gaston Scorshin again Gatera, Togadine. Mission counts up on in Squeal to Spas Shigan Sonic Aiden O'Connor. It's Limnickle Trave Shiganis Kerricoolin Asakela. Jamie Barron. Kate here to go shoulder for you. Will comes on these Fiara Tog and Dine against score Mahanson. Limnick Chapterish comes on Garrod Hagerty. Agus Onadine Dash Chakashakar score on Ethan Hurley on Grishlon Nua here Tasha Shinniga Coimert Mahanson. Will Dash more Dave Lean and Ish again O'Connor. Aidan O'Connor cooling and Cleha. Coolin and Ish were our Spargus on British in her Nash. Peg Limna Tushis the Torer, Coolbender, Vogue and Clare. Oh, so all out Peg Billy Nolan, Gearton, Son, Garrod Hagerty. Oh, Tahiun took Hagerty. Sar Coolin and Son.
Limerick Tractor East Town Classic Ceannais Liga Céile Iratella Tactisch on Dave Lena Lesson and Ado Garrick Shaitan Sonic and Raytor She Limerick Atá Núptar Guitar Sor Haspontas Corushtachans Tarna Lahaka Rashid Bra Sauce. Yeah, very happy with our boys. They worked really hard. Good cohesion there within the group, and especially in the second half I think we've really picked it up a notch, you know. So listen, a good day's work, so we're happy with where we're at. Sna cumórta sí chuige eile, bhí Tomás McAteer a bar Parnell den Chaibrant idir áitliaigh Gaillimh a bar Brannig. Murphy Garha Machan get Sean Gallagher and Caha Shender Hood. Stachan Joe Murphy a reach the count to the Spiach Mahawel. Titi Stiga Mela Vod and count to Tite August Broy Correlesh. Well, Tronhona, Lear Hood Fluxin, Titi Michigan Son of Mela Vod. Commandant Cherach or shot. August and counts to Grammar, Sticks of Vod, Caderiga Raytoad. Captain Henig, Agrep Soon, Fachten, Son of Gay. Counts to shot Stangs and again. Get down the ass and get Bork and Son. Agus a ríis smachtathe a get even a shot Conor Burke tite and an Oliverton ach an bád a facht a get wheeling dan the blog here chin go higher the end of in Corasson so ní bheith sé clean ver sin Colin Malloy Caffer and Council for the shots of bád in Council shot to Stanton again Agus a for the shots of bád again or she can something for listen your hold so his haze and Council for a Harris and Gasnon again Agus shin a sé butte egen Colin Tronhona puck in the Edeke Dáhí de móra Gailarna le stúla chahabh an Gaillimh idir na Cionnaith Ciarí is Corky is le Canis Corm de Cras. Cionnaith Faro Ciarí, Sean O'Shea, leis céim an sunmhaig, Lena Yassóig, sin puinte glótan son, ó fear, ó hamrógan ag dín sin. Taylor an isi fiochan suas. Agus á hútamach an báta áirithe son, go Colm, ó Callahan, ó Chuman, éide óg agus sin puinte anabhrán. Siar. Macha hinse with David Clifford with Tony Brosnan a tuaird fé le foiar na broige ha son no táta ó Tony Brosnan ha seo go Hanover ó Cork and Kerry Buaicphointí Harris an Trasnán agus bin puinte an bhua do Cork a chadog Dernach sé tegen Raytoad Bua an Phointe a bháin do Cork agus don Gio Bauta Cork Corrathe Chrechamortas Choran Vicrach Agus a chlé Canis Corm FBD from the Holidays Lawn of Doom den Chaibrant idir Gaillimh agus Muyo. Agus an lús an eiste go ngála chuir agus tuigh an cúló an eis fion McDonagh Garrett a pass trasna agus Creekna ag sin McDonagh bhí sé an ád Garrett the pass out to Chuck Brian Cocker and Garrett Street a reach bhil deisir cúlala ó stop Lena Neil Creekna ag a bhí sé stop ag céadúir Shanson son ag Jack Carney ag Laura Gá Feinte Wilchege Tágadain Adam Barrett Conan counts on the Hogan, all support Macton Connor Flaherty, Deschner Forna Cormo, Ishana shots and Angam on luring on Lochland to Einshog Session, Desh A. Vukant, Egg Robert Finnerty, John McAderna consultant Town Cotter Rob Finnerty, Leshe get told Agus Tá Session, Haran Shaston, Agus Leshe Tongano Jentonson, and Kick Derna, Egg Robert Finnerty. Bilin na Strahan an Taftan Chahoing, an Saran beag Pelnaman, agus na Bar Beo or TG Cahar on the Lahos Shado, agus an Downach beag Action Pelags Amania to going Diav on a Hain. Beag GAFF Share Asher and Air and Loan Chahoing ag a hocht, le Festa Buaicphointí on Gieder Shappendis na Strahana. Vishin, Stang of Hole. Cosmoids le fiancé nu Lisa Roy, it cheers. Heish, couple of folk bag. Dúsa is ceann daontais an dóin iad ailte an mhór gan déan chláir. Tá sé lomláán